दिनै इउपिपिएल पार्टियाव जइन जानो फैनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो इउपिपिएल पार्टि दैदेननाय किसुमान माबाफोरखौ नुनानै जों मोजां मोननानै दिनै जइन जानो फैदों आरो नोंथाङा मा पार्टियाव दंमोन? आं आगोल बिपिएफ पार्टियाव दङमोन। सिगाङावनिफ्राय दंमोन? बिपिएफ पार्टिया जेब्लानिफ्राय माने 2003 स्टार्टिंनिफ्रायनो दंमोन आरो। मानि थाखाय जेनेबा बिपिएफखौ नागारनो गोनां जाखो दा नैबे समाव? बिपिएफ नागारनायनि बेलायावथ' जोंहा जों इउपिपिएलनि जिखिनि मावनाय खामानि बेखिनिखौ जों नुनानै आरो गोसोजों मोजां मोननानै फैनाय आरो। नोंथांमोना मा समस्थिनि? जोङो मुसलपुर समस्थिनि। दा मुसलपुरावहाय बिपिएफनि थासारिया माबायदि बर्थमान? बिपिएफनि थासारि हिसाबैथ' जों बिदि नुनायाव जोंथ' दा फैनायनिफ्राय फैगासिनो दङ बिपिएफ पार्टिनिफ्राय। नै दाखालिसो जोंनि बारग' एमएलए मानगोनां हितेश बसुमतारी सारा जइन जाबाय। दिनै साबेसे जइन जाबाय नोंसोर? जोङो दिनै टटेल 12 जन। फैबावगोन नामा नोंथांजों लोगोसे गुबुन लाइमोनफोर? सावरायगासिनो दं, बिदिनो फैगोन आसा दङ। बिपिएफनि थासारि होननाय बायदिबाथ' दा जों बारा इसिबां माबाखौ नुहुराखै, मोजांखौ नुहुराखै। बिपिएफनिफ्रायनो जिखिनि फैगासिनो दं बिपिएफनिफ्रायनो फैगासिनो दं। बे लासैनो बिदिनो जोबलांनोबो हागौ बिपिएफ पार्टि। खुलुमबाय, नमस्कार। আজি আমাৰ এই মছলপুৰ সমষ্টিৰ পৰা আজি কোকৰাঝাৰ মেইন হেড অফিচত আজি আমাৰ ইউপিপিএলৰ মুখ্য সম্পাদক ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰী ছাৰৰ সন্মুখত আজি আমাৰ বিপিএফৰ আৰু এক্স এনডিএফবিৰ আমাৰ ইউপিপিএলৰ দ্বাৰা আকৰ্ষিত হৈ আজি জইনিং কৰে। আৰু যি আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ যি শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ যি মানে চৰকাৰ তাত আকৃষ্ট হয় আৰু আমাৰ যি ৰাকেশ ব্ৰহ্ম ছাৰৰ যি আমাৰ মছলপুৰ সমষ্টিক মানে মডেল সমষ্টি হিচাপে গঢ়াৰ তেখেতৰ যি এটা প্ৰচেষ্টা তাৰ আকৃষ্ট হয়। আৰু যি 17 বছৰ কালতো মছলপুৰ সমষ্টিত এনেকুৱা মানে কাম হোৱা নাছিলে, যি আজি আমাৰ 4 বছৰত ৰাকেশ ব্ৰহ্ম ছাৰে তাক দেখুৱাই দিছে। তাত আকৃষ্ট হয় আজি বিপিএফ আৰু এক্স এনডিএফৰ পৰা আমাৰ ইউপিপিএল দলত জইন কৰে। ইয়াত আমি তেখেতসকলৰ বিষয়ববীয়াক আনি কিনে আমি ইয়াতে 12 জন আজি জইন হয় আৰু অনাগত দিনত আমাৰ সমষ্টিত আৰু শতাধিক লোক জইনিং হ'ব। আপোনাৰ অনুভৱ